Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu sisele emaphethelweni bayivala le season 8. Wait guys, angazi noma uthando nesithembu sebe obsessed ukuthi sekufana ne-obsession ukuthi thina sithanda idrama. Nala idrama ingasangeni khona. How? Yabo le party engathi memorial service because umseleko uphuma esibhedlela, right? And umseleko siyambona ukuthi akekho right sayiqinisa asimshiya uMakhwela mhlawumbe ngoba uMakhwela ufika nenkingi lana i-birthday celebration kaMseleko. Umseleko uthini uhlanganisa u50 and makwe birthday celebration kaMseleko, yes ukhona obe plana i-task yokuplana eyaMangwabe, organizer uMangwabe. But amakhosikazi kaMseleko awu4. So if uMangwabe khona la izobambeka khona, okay fine. Abakhona ababeseduze kaMseleko. UMseleko uyafika guys, uyadabukisa, uyangena like yabo nje. Hayibo mina ngiyazi lento. Yabo for iphathi nangendlela amakhosikazi abehave ngayo kulo episode ephathelene nephathi kaMseleko ngisesayidini laMseleko, hayi ukuthi ngisesayidini lakhe ngoku-understand izinto ayikhulumayo, ngisesayidini lakhe ngale event ngebehavior yamakhosikazi ukuthi kahle kahle ubu-celebrate babo yini, like ub-RHOD yini, because ile event le abafika bona kuqala because bayamakhosikazi ababomseleko, right? Banazo ingqushu kodwa kule event le kuze abantu ababangani nobabomseleko osomabhizinisi asebenzisana nabo kuze nje isecre yaMseleko. So ngesikhathi bona begowa yinto yabo yasemzumbe kule venue abakuyo, akusiyo indawo ukuthi bazogowa la baziphathini. UMseleko ungene yedwa wayohlala phansi. Nakhona mayihlala phansi kwafika abona ulwandle. uMacela kazange ehambe ezinje eyomhlobo ukuyibone leyo nto leyo, bavele baba cold bonke guys. Hayi wozani ngizojaja mina ke nesingixoki namhlanje because ngithe kwenzakalani. Bavele okay fine, bafike lapha bona ephathini bavele bahamba bayohlala oshabeni, right? Baba nale peace of mind esingasayazi manje ukuthi hawu iphathi kababakhe, iphathi kaMbhemu, uMakhumalo yena uthele uthi umthombeni. Ngoba phela uMangwabe ngithi late, uMangwabe uhleze late, sizoyikhuluma yaMangwabe kwenye video. Abazange besondele kuMseleko nokumfonela-ke, uyabona nje awuyibonina. Ayi yazi yadabukisa into abayenzile, yazi hayi bo guys ngeke siyazi ukuthi i-TV show vele i-TV show yenzela ukuthi si-react kanje kube sibe baningi sixoxe, kodwa hayi bo siyibona iy'nkulumo ay'khulumayo kuningi kodwa kusawuyena nje ubaba laphayana emzumbi, ubaba wey'ngane zabo, uhusband wabo uvuka esibhedlela guys, ubuye esibhedlela and inkulu into yokuthi hawu wafika ku50 kade yabo esecishe wadlula ey'ntweni ey'ningi basho njalo, kodwa nje indlela abangene ngayo ayisikhombisi lokho. uMakhumalo uyifikele late efese emotela, besizoyibona ingubo kaMakhumalo yinhle futhi ingubo yakhe besizobona futhi uMakhumalo ugqoke kahle udlula onke amakhosikazi. Besizoyibona futhi ingubo yaMacela. Yazi ukuthi sebeshawa yini guys? Sebeshawa yile nto le yama-sponsor nama-partnerships asebenako uthando nesithembu because manje iy'moto fanele y'fike ngokushiyana ukuze sibone ukuthi hawu sebe-driver obani fine, kodwa phela hayi bazenza izinto zabo zibe nobuntu. Yabo enye into masizokwenzeka ingabi nawo ubuntu sizoyibabaza ngoba mfethu iphathi lana noma i-memorial service inenzani kanti emzumbe. Hayibo labo uMseleko yabona nje bavele hayi mina ngeke hayi lona ikhekhe belikuphi angazi phela makuthi kuyiphathi kababa amakhekhe abakhona yini noma vele yabo angazi kuya ngokuthi ikhekhe ukujwayele ikhekhe belikuphi.
Okay, ikhekhe alibanga khona-ke vele sebake balidla before ikhekhe kwiphathi kaMseleku, kodwa nje baze bangamenza wajabula ephathini yakhe, bamphoxelani uMr Phathi. Hayibo omayeni noMacele noMakhumalo noMangabe ngaze ngabajaja kule episode. Lokhu kuqondene nephathi, yes, okuqondene nephathi nje ngiyabajaja. Hawu, kwaba cold, kwaba ne-distance, waba yedwa wahlala laphaya. Abantu manje sengathi nje le phathi bayithathele phezulu yivakashi. Amakhosikazi wona awayengeni, kodwa ade behlebana khona manje bekhala oMacele kanye noMakhumalo behleba noMangwabe bethi yes sasebenza kanzima simnakekela, mase kuyiphathi yakhe pho ababhiyozi ngani. Kanti bavele bafuna ukuhlangana ngomayeni nje benza izinto ey'ngekho guys. Yini leya phathi leyana ibe ngathi i-memorial service? uMakhumalo noMangwabe lo ade behla benyuka begada uMseleku because ubegula bemnesa, baze baxabana nomayeni bathandaza. uMangwabe wathandaza ukuthi uMseleku akaphile because kungazushiwo ukuthi uyomthakathile. uMacele wahamba wayothandaza olwandle. Isifikile iphathi, kunabangani baMseleku, kunabantu abasebenza noMseleku, kunomfundisi kaMseleku, kunalabo ka-close nabo. Usisi wakhe noma singambonanga ngoba usisi wakhe sekuney'ndaba. Baphi bale basafuna amatafula abo ukuthi bazohlalaphi, kodwa fanele ngabe kade bafikile kule phathi. Hhayi, ngijajeni mina, babe wrong shem, babe wrong. Imiswenko yabo besoyibona ngahlahle phela iphathi vele yaMseleku bebevele bezoba bahle. Ubengaba-ke khona yabo nje obaseduzane noma efika uyasho ukuthi uMseleku akaboni, uhambisa u-MC uyomhlalisa le phambili. Uma ehleli lapho phambili uyahlala akababoni. Nabaya bakhona imindeni yabo isihleli phansi, kufika kuqala imindeni yabo bona abakafiki. Phela bona ngithi bawosaziwayo, bona bama-reality TV stars, bawuthanda nesimo, fanele beshuthe iy'ngubo zabo sibone bewalk-a ku-red carpet. Ayibo, kanti i-TV ibuye ihambe nelotuzane nobuntu. I-TV phela siyabaphuca kancane ezinye izinto, ngoba phela yabo uma kuyisikhathi sokuthi kungena enkantolo le kukhulunywa ngamacala asekhaya, sisenkantolo sihambisana kanye nabo. Uma ngingena ekutheni baxabene batheni, lena yiphathi. Lena guys nayo nayibona iphathi nje. Ngiyazi phela ukuthi vele kubantu abamnyama masenza izinto ey'fana lezi imicimbi ihlezi izoba khona idrama, kodwa ephathini nje kune-vibe yephathi, kumnandi ephathini nje kusephathini. Imiswenko yabo baze babukana ngama-bombastic side anje oMacele, vele isiphithiphithi lesi bebesenza ephathini. Hayibo, ephathini vele ngisho ngingafika kanye umswenko uzobonakala, akube ne-order. Okay-ke omunye ehlala etafuleni lo umndeni wakhe ku-right. Khona ney'ngane kufanele ngabe kumnandi nje, kukhona iy'ngane. Hhayi, iphathi yakuthanda nesithembu-ke shuthi lena ihambisana noMzansi Project, ngoba mina aze ngiyibone iphathi efana nalena. Iphathi zovele ungasaqondakali ukuthi kusephathini, umusic uphi, noma phela bebadala kodwa u-DJ engaba khona-ke mhlawumbe i-hour elilodwa, kube khona umusic, kube khona nje lezo y'ngoma lezo ezibafaka emudini e-right. Iphathi enjani le? Akaze ngine-flu ngoba ngomenza nje. Akekho u-DJ, u-MC naye ubuka labantu abahleli acabanga ukuthi uzothini. Hawu, u-MC nje ubamba imayikhi ebingelela abantu, ephosa ihlaya kancane, athi hawu akho bani ambonayo lapho ukuthi inkonzo yokuhlabelela uhamba nayo, asho phezulu. Kube mnandi, kube nethomoyi, kodwa phela ithomoyi yabo le, hhayi le thomoyi le egijimayo, ithomoyi nje le-right yokuthi ya siklasi lana uyabona, sifake amasudu, sifake umswenko, yabo. Ithomoyi e-right, akukho thomoyi, akukho lutho nje. Nephiyano nalo likhona elingenayo, alingeni lonke iphiyano kodwa belikhona ithi iphiyano elingenayo laphayana. Ney'ngoma-ke zothando-ke,
noma mhlampe iy'ngoma yabo ezadlala emshadweni wakhe, kube laphayana ekhoneni, kube namabutho vibes. Yabo nje iphathi yami selokhu, hawu, hhayi bo. Engase kwakungcono nakuleso siphithiphithi esasilindele uMakhwela. Lesa siphithiphithi lesana kwaba khona ukuthi nje idrama yokuthi hawu, phela lo mcimbi lo, lo mcimbi wesiZulu manje sekune-girlfriend eyaphi, kodwa nje kwaba nakho ukuthi umcimbi. Hhayi iphathi, yanqaba iphathi ukuba iphathi, yaba yi-memorial service. Kwavele kwaba yile farewell uMango abade yisho. Yini? U-Abo noLwandle ababonile ukuthi hawu, ubaba Shemwazi wahlala yedwa, bahamba-ke bayomhlebela-ke uMacele ukhona, uMayena ukhona. Nje ukumupha leyo hug e-warm ukuthi hawu wafika ku-50. Kade sumseleke ephuma lapha hawu baze bangamqinisa umseleke uShem. Hhayi, yazi ukhala ngakhona kuze kuphele izwi. Kanti ziyakhala ngempela. Abakaze beyomhaga ngimtshele, abahambanga bayomhaga. Akekho unkosikazi ofike nje waya lapho khona umseleki uyabona. Phela u-husband wabo. Noma sebezama ukusitshela ukuthi vele bayahamba. Hawu cha, baze bamphatha kabi ngephathi yakhe.